Ka Lympung Swiss Open Super 300 Badminton Tournament jong usnem arpo kan sedang mentah Sngi ha Basel hari Switzerland. Ha kakerdan kishenrang unong ya lekai nari India u Lakshya sen u badon ha kakerdan kabahnyau un Sdang ya ke Jingïakhun persya ya u Leon Jung Hau nari Malaysia na ha kakela ka balai puar. Kat ba u kidam ki Srikan un yakun persya ya u Wang Zung Wei nari Taiwan. Ha ka Jingïakhun para marway jong ki kenthei ka PV Sindhu ka badon ha ka kerdan ka basau kan yakun persya ya ka Vion Li nari Germany ha ka kela ka balai puar. Ha ka Jingïakhun ka bamar arngut ka Ashwini Ponapa bat ka Tanisha Krasto ki badon ha ka kerdan ka bahinriu kin yakun persya ya ka Melissa Trias Pus Patsari bat ka Rachel Alisa Rose nari Indonesia. Kani ka Lympung kan kutno ha ka Sngi ublay.